Machine Koromogi to record one about Marote Machua, Canaria Deka, Auchel, and Anono Medica, Kamano Tido, and Buimagoganda, Ramogi TV. Machigni, Ninga, Simfrozo Kinda, the Locomaro and Liz Otieno. Kawachako and Jokindira Tichoganda, Manolal, Ekindira Par, Matarik Proga Beach, Dueni Oyode. Adekumge, no Yode, Apaya Malangata, Kajumokadek, no Yode, Bungumangong. Giduto giwacho nogo ginyaminanega kagie thulo ne gidhi nyime yudo thieth od thieth ma Nairobi Women's. Jokenrat choganda go ywak ni noso gi thuone ilori mar obila kendo luor kodgi chiegni tesende obila auchiel kendo bang'e chiwgi ne chuo moko morwako abog rombe. Nochun gidonje nyamburko kido mar Subaru kendo dhi nyime gigogi e ute moko mopondo apiny piny. Bang'e nowegi tok migisie mager ni kigilos kod ute fwambo. Madirom seche 48 tok lal margi, jokenrat choganda gono mienjo kawuono. Achiel kachiel ne gichopo od thieth ma Nairobi Women's ka giywagore. Collins Otieno, Christine Lubanga, Elisha Alam, Mutesi Mulinge kod Freddy Kojiro, duto ka gilero gimano jukogi e lwet obila. We were arrested by masked men in front of everybody and we were put in a lorry. Kufika Central, maskari wakashuka, sisi tukabaki ndani. Daka kidogo wakarudi, tena wakasonga. Kufika Parklands wakashuka tena wawili, wakapiga simu tena wakarudi. Wakaanza kutupiga ndani wakituambia tukae chini. Wakanitupa kwa lori and then there is this one masked cop. Aliniharass huko sana kanipiga huko. Alikuwa masked, siwezi mjua, alikuwa ni civilian. Huyo askari mmoja alikuwa anapiga jamaa anaitwa tunamuita Kenyatta, anafana na Mzee Jomo Kenyatta. Alikuwa anapigwa hapo. Sasa tukasema hapana, umempiga kutosha bwana, hebu muache sasa. Gimedo ni noluor kod gitesende bila mathoth ko fundgi ilori kendo bang'e lorgi kama ging'eyo. Fika place sijui ni side ya Kabete ama ni wapi. Ya, lakini sasa tukiwa hiyo side tukakalishwa chini kwa lori. Tukusimama katikati ya barabara. Hakukuwa na gari. Barabara ilikuwa empty. Hapo sasa ndio tukaambiwa shukeni. Sasa hapo unasukumwa, tukashuka watu 6. Najua lori sasa imeenda. Within a short time mazee, Subaru 3 na speed. Saa hizo zimepiga kona, watu wanaume wametoka, wamekok. Kuingizwa ndani. Tulipigwa man. Beating ilianzia hapo sasa, ile sasa beating real. Ikanyo bende gilero ni ng'ato ka ng'ato noso e yode kende aluora ma ging'eyo kendo med diemgi. Ilikuwa room kadogo, chafu, ni hapo ulikuwa unakojolea. Yani hapo ulikuwa unaenda choo. Mimi nilikuwa katikati ya Ndonjiro and then cop side. After that, I just thank God I'm alive. I'm not okay. Feeling so bad. Just from the head scan, and they found that I've got severe headache and some other kind of complications in my head. Now my back is hurting so bad. Mimi kwanza shingo hii nimekanyagwa, hii kichwa nimegongwa, unapigwa mateke na mangumi, anakugonga kwa ukuta, zinafinywa. Kwanza kuna wakati sasa wamenigeuza sasa wanatembea kwa mgongo wangu bwana. Na maboots. Jokenrat choganda go koro jojo nyuol ma nyithindegi olal kata ma obila nodhiyo mondo kik ling. We are also calling on our parents. Why are you quiet when they're taking your children? Why are you quiet when your children are being beaten by police in plain clothes and balaclavas? Is this a state that you want? When this starts to become the way things are going, every day we will be picked on the roads, we will be beaten, we will be shot, we will be thrown back dead in the road or almost dead, and it will be business as usual. So it cannot be business as usual. Hata nyinyi akimalizana na sisi Ruto atawakujia nyinyi na watoto wenu manyumbani kwenu. Kwa hiyo ni wakati huu sasa tusimame, tutete na tupase sauti. Nyakasani Davis Lichuma poko yudore tok ne kawe kod obila e kinde ng'anyo manobagi chieng' tich ang'wen jumani. Jauchiel go nondhi e aluora mar od bura e kinde ng'anyo mar rapar rowere mag Gen Z manobagi tarik 25 mar dweni.
Kopogore mano wadhi nyime kama jatend piny William Ruto medo josir mar piny owacho ne owelni matindo mar ni gin ema giting'o chumi malo. Kolose kinde nyasi